babaremye abantu bitakira nitwe programu ya SISIIMUKA kandi Omunya-biragiro yatwishikire ukubasa kongera kututerera tochi omuriyeje mishoro emisya eyibariyo nibareta umukwate na budget ya 2024-2025 turebere ministry ya finance ningashe ministry eyebye sente rukurugaire entekateka ningashe miringo okutwakubasa kunyorora ka sente ombanya Uganda umuringo go kukabiya onko mushoro kandi kakahendera kagarurirwa abantu omukwahereza services ntwenda budget ari kwihika omu 58 trillion 58 to 60 there kandi amazima garungwe sente ezo zine kwa zihebwa itwe nkabanya Uganda then other sources konko muri yeki baresura mushoro guru kwata ahabimwe ebikwatirine nana esito kwetanka property omuri yecho harimu itaka omuri yecho harimu ebizimbe waba no guzitaka ntwenda hakashoro sebo nyabo waba no guzenju yawe wana rentals waniki bambe ntwenda hakashoro ka certain percentage nkamwe no mukugobu yashiraha yaza kutworekayo atworekera hanga wanje Yesu katwafa nije ninga tije nigera nije tsakati nabo ko bakecwa wagambe mishoro ne yitagisubwa ihanga kugendo mission ka government kecwa wagambe izina ni Eliakim Atumanya Kapson Omunya Omunya-biragiro nizarwa kanyampu umunyaka ko kajara muri ntunga mu district nashimirwa munonga umugabo mu byo gumwanya kana nahabwa management ya TV West okuteka programs kushemesa abantu bitu babutosha kandi imanto no bakunda munonga abantu babutosha kugira ngo babase kumanya nibice ebikugendo misho mwe nachikwatiriine n'umushoro ariho encho empinda hindukanse ningashi ebari nubongeraho mishoro nangwa ni ninje batiremu konka program yeri izoba ekwatirine aha mushoro ukwatirine aha mataka nuko bakuceta konka itekandi gamba non business asset bene bintu byo kuba ryaho nokoresa utarugira ngo nebyemfuna konka ne inoko kutayiza ningasho kuba kubasa kubyo mushoro ahubwo ndera ngo mushoro government nene gwenda oku emirimo kutambura misho mbwenu egiye eyibaga eyugamba ho ya non business asset harimo ubuceka bwinyi cyo kubanza nikigamba niza kuza ahitaka nayo nikigamba hamataka go mutawuni jangu waba ine itaka cities and municipalities webari eji mutawuni municipality ningashika ora ngo babahereza city ngambara ni city municipality ntungamo nahande bicweka jangu elita kawaza kuruguza hine omushoro gwo kwandi gwetaga okushashurwa now arabundo ubukwakurizo burumu aharyejo arokushanga ngiyaberi omwanya gogo kutura muri principal residence no mwanya gwawo ngoro kuturamo aho toro kushashura mushoro kugira ngo waza kuguza omwanya ningashineje oyo twire no turamo toro kutuba kushashuza tushime kuba no shashura umushoro no guza aha itaka eri wagura kandi uriyo no kuruguza nzagaraka kuruguza ahubwo ningera government eshangira abantu bingini ba investing mu mataka aritire mu sente tukugira ngo ni business batkopere saka ka sente no groups ni nyingi kuba kurunda na sente zawo bagura ka product bagataho atoshanga eventually esente waza kuguzitaka ni appreciating ushango ine cyo gobiriho hataho no bakomba cyangwa akoreki ushashura umushoro aha amataka agari o municipality ningo mu cities then haro umutatnyoka nyinita karyanje tataka no wari impire kanza ku transferinga tukachwaza haro exemptions ningashi ebicho byo kushanga ngo ahachwekeje tubaza kuyeho mushoro kugira ngo itaka washanga ngo ni inheritance ningashi bakwereza ngo warisikira orinka beneficiary baza kuruhindura kuruteko mu mazina gawo aho tuba kushashora mushoro hati tataka humura konka kasiga yahandi mwe natu waza kutransferinga ka beneficiary ningashi ngo muntu kuvunanizwa hari nicyo mukamari yo mbutongore aho tuba kushashuza mushoro hataho niho turije kutanditse tinaho butuma bw'abashobozi ahadakikeje katabanze twabuzamo turagaruce turebe nitakari hariye nyine nanye kundaze ko yahandikisa ngo tatakampa nanye nabambenda kashoro ninga tubakenda ebindi nibihebere kukwatahwa katumure ntugaruka
Noyenda kushemererwa omuryeji shizoni yegita kajano kitu kayoro mudi ahori kuja kushingura mitwara tano muri rwa kashatu rwa gatano omuprogram zitu ngo mushwanje shamu shahune tweka kushashamwe amwe no munene sherezo kuruga shayi kumiri kashahemu okutaho mukajanaka Megasta ibiri ishatu munana, sta ishatu, sta ikumi hash. Rero rindo mutebekanisha wa program. Akuterera kashimu waheza kuhangura. Izuko kuhangura mitwara atano ni buri rwa kashatu n'urwa gatanu. Nehinda. Tabarseyo omukahumrako kandi omunya-biragiro tuchumwinaha omwami Eliakim Kapson Atumanya okutuchoborera habikwatena nogogo mshoro gogo kwatena na itaka hamwe na amaju gwariyo introducinga ahabwa mwaka 2024-2025 budget yitu yihanga okubasa kugira ngo akasenta ako kabase kurgayo umuringo gw'obushoro kabase kumitinga budget eriyo netebekanisibwa bishi Ogom shoro kuturiyo ntugamba ho nibagweta batana ngo never three simanyi taxes in Uganda then tandika income tax graduated tax by then it was still there simanyi atogumba gweta bata atogyo under income tax okay income tax then of course harina nendijo ya value added tax stamp duty excise duty then tax procedure konko gwerizo baguturu kugamba ho kwatirine nana ahabintu ebuwa muno entasiya yawe nugo gwa income tax ubwo turi kugamba herizoba niho batiremu akashonshoreke ako teke mishoro ahariye abantu bakwana baguza nkamataka umutawuni woriyo ko mucyaro witwa Nyampumu kazaguze itakari yawe ana hatarushongo takajeta hati nayongeza mweze mushoro mabata bakutandika kubiza nakugamba so hato atwa ikampo ite kugira ngo nimbasagwa ndiyo mutawuni yes kokita keri ndo muni ntunga ndiyo nindisira haritata atinya n'abato mu mazina gana twaturya kwa kuruzogo hata afata kushashuzo go mushoro ogwa kamba zenza aha bintu ebirumwe mu byo gumushoro echo kubanza nkicho wagamba amaju agokupangisa rental property ago no gateko umushoro twanyendagaguzo nijo muntu then twaza ahari agamataka go mutawuni nago no bamba gashize then haro kushanga ngo inemegabo mu company nago nago baza kutransferinga ningasho kubihindura kubiteko herezo ndijo kuguzo go mugabo nago ne bakutekaho umushoro kungaka tuzaha ahitaka kugira ngo babe mukasheya watu bacitigereza yego hataho abatari kushashuzana bari kugira ngo washanga ngo itaka ryawe ningasho mwanye property giyo ine ni share yubakwereza nko mugabo nka beneficiary umugabo gwasho gwanyoko ningo muntu wena yakwereza ejo to kushashura umushoro wanaza kucindura kukiteko mazina gawa kuba notagura baba kwereza then harubo kushanga ngo no court order yo kugira ngo itaka rya uruguzi kugira ngo ukabore singiro mu banka yes wabiro rusingire sente za yanga wagiza kuruguza habwa court order ruguze shashura bank yanyo tubakwiyeho aho no tubakwiyeho umushoro ahubwo norangu baruguruza ahakoresha no kugira ngo ozo kushashura ibanje then harawo kushanga ngo divorce twine itakanyo no mushija no mukazi wanje ningashiyo mukazi no mushija batwire bini itaka ko bahikahabwire bwo kutana haza kubaza kutana jango ibintu bagabani se bintu ya itakeri yana keji niyo rarutware kibaje shanka hi waza kuchitwara enjeriye ya kampara wajisija hati iwe toba kushashuza mushoro kugira ngo mwaza omukutansa ebintu mwaza kutara nangwa no kushanga tubatana haro yiba kwetaka separation agreement twaza kwahukana kugira ngo nabo mwakoreje ndagane kugira ngo aburi mutaturo uko gwenka
ebintu twaza kugabanisa ebintu nabyo tubakora ki tubakubiyaho umushoro tukubishashurira umushoro kugira ngo imwe nk'abantu miliyoni 5 aho icyo bintu bakushashuza umushoro ibyo kushashuza umushoro twabireba nyinita ko mutawo nibashashuza shingizinga aho ribongireho nabakomba shura actually irite gatigi yakashohwire tunga n'abantu hata batandike tigi yakashohwire ekiribiro bakigo no baraganira ko ngatureba bari no baganira itekere baganiraho niriki harumuki nyoko muntu ni nyamba ki ningashiri iri kwasiriki aho kwandi basaka bati no turugamba wao batiza ngo mbari yangwa twaryanga ningashi twaryakira ningashi twashabire 5% kazi benka 10% aho kwatana bambareba nibamkomba shoro ubucweka butano 5% aha property iyo kuza kubano uguza gain wagobaho aha transaction eje wakora mbabaraho ubucweka butano aharigana izo zo 5%. Abo kwa hati takari yanje ni mana ruguzire miliyoni 30. Ko naza kuruguza makumyana. Tumaisa mu 30 originally it was my capital. Ezezo tukuja ngo kazugoba ninga nguhina hate amagoba go natungamo naga miliyoni 10. So 5% ne ija kuberge ya amagoba ningana kwatana naka capital kanja kunaga wetandiki kugamba gain chichi mase ekiwagobaho ekiwagobaho oh yes konka iteka twashanga ryashobora kaje ngo baritongoza nk'ikiswagamba bakigino bakora ki baheza kurushoza twireba ngo iwitekere bashoza ngikiwagamba itaka warugura miliyoni 50 bajang 5% chishora miliyoni 5% chishora miliyoni 50 hata unurubano rero ngo ajuti yabaki yabantase yaba gain yaba capital yanje kandi no shanga wagitisa uchi umushoro then harabanda okushanga ngo kuwanoza kugura sente zuwatekamu kugura hariho rigo fees za roya waza korenda gano hariho manya kuza kuteka abantu barakurondera itakejo najo oryongezaho hatushanga ibyo no chibiginga babro arena na chairman ero si wanu ate ibyo chibigito shanga ngo iwo no bore wakwata miliyoni 5 konkazo natizawe zona tazanje busoma oyineho eza roya wakorenda gano ninga shiori wazum transaction oyineheza babroka uineho nana ba RC ke chwaga baza korenda gano kusaininga no bindi sente atushanga ngo izo sente zona ko kuziyaho ushango rede waferwe miliyoni 5 na hari miliyoni 50 hati yongera hemishoro hati iteganje kugira ngo baza kuteka ahagain bakibino barahaja na kugira okuba kubasa kora ki kurutebekana sa kubara busha abantu twaza kubashushuza tuteze sente kuba bagamba 5% hazitekana ngo rero ka rutwireho eruho bakushushuza sente konka bakaba takushushuza aha property zona kuko kuzireba umutawuni bakani bajibaranka mendikeke kubere capital yawe ningashi kintu cyo gukoresa okutunge okuya mwitasi kokani bakwereka property yawe redundant etakora itari ya business tintasya ni property nyonji nawo konka horaze gukora transaction hona uko sineza kuba ya appreciating hata aho nizo discussion zo mutandika kuzam kugira ngo waza kushashura hata harumuna na rental property kugira ngo konka shaje nyenda kuguzo ndijo muntu ngacho nda kuguzo muntu ndijo karagamo ate je niyo kuteka uchi 5% kugira ngo rental property ne kizimbe cyo twire no kora ki no koresa kandi nabo bakushashura rental income rental tax kugira ngo harumushoro go kushashura wano pangisaga maju nawo twazo mu transaction kugira ngo dispose atapangisa nibiyaho mushoro a sentence so na nobo naza kucuguza nk'ekizimbe hata aho dispose niyo tugamba kugira ngo baza kuguza babareki babaro mushoro aha ku disposing of property waza kujuguza kuje yaho kugira ngo nyoje property tikiri yanje najuguza aho no kutandika kubarira ki umushoro 5% kare ko yabaza kubara ebizimbe nkebi byo kushanga ryo no guza bakaba bara percent kurga 30 to 40% kwa kaba bara mu buntu bwinji ngebito antugamba ushanga property yona kubajubara bihaho other expenses iyo koresa kwerentasiya ushanga property nibajumanya yine kujibano gishashura umushoro naho haro property kushanga ngo yine kicana nagambe kugira ngo oyinita kadi yaho uguziza kadi wabika musente iyo hiwendera kuguza hata bakubaraki hata batandika kubara iju transaction yiwaza kora kunaza guze kintu cyanye nyine kushashura nicyo bagita non business asset ruho otiruda kurukoresa ka business ninga ry'ubushubuzi yo rubikire mu sente zawe konga hiwaza kuruguriza baza kubaraki umushoro gorazi kushashura kandi
ningira hamwe nikiyamba kugira ngo ubwo mishoro kuba bagutire ko kitatubarebera budget ni impango wagireba abantu bakwe batine shonga no kushashurege mishoro abantu bakwe batine shonga no kushashura imishoro iyo bakwa batiro uka problem ne ija kugira ngo imishoro yitwashashura kuzahikaza zahizakora ngo niyo hargamuki twareba imishoro government ni igitinga kandi itinekora kintu cyo ndikubasika kora ngo yabasa kutunga sente neziho mu mishoro yiturukushashura uzo kushanga amanyabaye bateka amarwaro infrastructure ibizimbe biruho enguto zuruho nizikora bateretera ibizemyo yato shanga izi sente zona nizetengwa government okutambura kana nekindi kigenyuma yo go kureta mu emshoreji bemajyangu nibenda kucendeza aha kweguza sente Nora amabanja nagushashwire gabaturikare ryo wagura ryo kandi bakwenda mu interest shashuraho bwire buyo nibwe yongera stira magwara gagaruka busiya hati nibwo kugira ngo bareteho emshoro yakubasa kureta entasia shanga government ne basa kurana ingeta gire mu gukora ki mu kweguza sente okuno atari ngo umushoro gwaguruho kandi guruwere streamlined ningashi guriyo mbuteka bwago abantu agiye numwinji ningano muki iwabo no reba ngo ubucoka butano nubwinji ningano muki. That was my next question. Nora ngo aho ruyare tabatanye ati reba ngo ubucoka butano bwakubire butine shonga bwaba buri umuceka cye town icyo kubanza hato bwaburi nko mu town uko se itaganda ka appreciatinga uri no kora business hata abantu oshanga baba pushed okuzombyaro shanga wa investing mu cyaro gendo gurita ko mu cyaro tushanga mu cyaro nahaze intunguka abantu bemiro ko kuzanka nyo habwanje niko niteka yanje kugira ngo okay hati itekeri kuri kubaruho bajyangu municipalities and cities emishoro wagurita gaza kora transaction yone sente zeyongero azo je tumbo shabwaki ndaku investing mu cyaro amatagagari mu cyaro wazo witukaje nso kubona yitaka ninga kaina handi mbiceke bindi ushanga umuntu yaba push kuza ku investing ankahi mu cyaro kuza ku investing mu cyaro konkane yaba tax generation evasion tax wa bana humba mushoro kuno imbatagwa mushoro ko kandi noza ku investing ahandi ahko aho no wateka mu kininga ushanga umuntu mu cyaro wa burijo nawe nanda kuguza ki itakariye atoshanga cyamwambira tiyaja ngo angu naza kongeza umushoro ninga nashara umushoro hati konkati oshanga umuntu witu wa burijo wa butosha nawe cyamugumera yaza kugura itako mutawini ako kurije kugura itaka cyati uje kugura itaka nyini itaka yanje mutawini nanyirani kucharginga iza kongera mu mushoro na karne kaka ako kune itako neza kuruguza milioni 50 niza kukongezamo ejo 5% atoshanga ibintu atoshanga ibintu yabachi byaba expensive cyakumira umuntu wabutosha ukushanga nawe yaza gukora ki yaza kugura itaka umutawini ahabweje mishorere kube ekozirishya ahko niko kuza kugura ine kunyiga noza kugura ha muntu uriyo naguza haza nawe nakuba nakushashura umushoro mune baza kushashura umushoro namango hariyo ki 5% ko kananyazire turebe jaha volume ya 5% iwe no jangu real 5% volume ya yo average ninge kabire neza ho kacaha nyuma kugira ngo ibase kubugabugana sebye biwanugamba nanyo umuntu waburijo takaremwa munonga okugura kandi nanya yaryo mutawuni kunda agura kataka mu cyaro na no mutawuna nahungureyo iwe norangwa jivuri mu yare 5% ni sente nyingi zibaziri nyingi 5% ako mishore minyo za kushanga iryo mu 2% 1% 3% ashanga ni zan room nango mushanga mushoro gumoshanga ngo banko mu 0.0 ahubwo ko kushanga itaka noza gurita karya ako amatago mutawuni sente nyingi no za billions ushanga yuko billion milioni 10 milioni zingayi hato cyubara 5% nizize sente nyingi munonga mwe tugira ngo atirise je mushoro kurigiro ko kutukubantu gubara bagucendezaho ahabwanje bagucendezaho nziza kuba nikiyama mace zintwenda entasya za government cyangwa sente zije nyingi zubase gukora imirimo yo kutungura ihanga ukareba ngo umushoro nagwo ngwino kore kuba basakora ki kuba kwasa kugureba mukureba nukagwaba mwinji abantu baza bine gushashura kubone ubweta umuntu yashara mu yajata ati nyiki kizimbe cyanje kandi kambe nekire kuguza ninga shobana ndakugora nawe cyambu discouraging akora then na cost of living kugira ngo zahiguru aho kwatunoza kushanga umuntu kwarabe
nande kintu cyona nakubona naza kubitetera event byaza higure sente z'abanyingi babisira kugira ngo tare kuza kubasa ki tare kuza kubasa okushashura umushoro ngo sintireba ma advantages zo mezo kushanga ngo ababandi abo kushanga ngo iyo tintasi yatuwagoba mu munonga ninga tobi mu transaction yo kugura kuguza ari kushanga ngo iyo no guze kizimbe cyawe naguza proti kati je nyine proti ndio ni nyombeka konko naguza proti tinaguza ngo nebyemfuna naguza esente zinaguza muguza kuzikwata kombeka eje ndemere kwezi ashanga nazo bakora ki nazo bazicwanya shanga nazo bazicwanyagura hata icyo shanganiwe cyakora cyayingira kumara abantu amani konka ko bari streamline kugira ngo kunde yabe ni kora transaction ndikumanya ngo eze sente ninye ndio niza kora ki naguza konka sente ndio niza kombeka mwentu kugira ngo nazo mu transaction yo kugira ngo nebyefone hata umushokishimwe kuba kutaba ninga shika tugira ngo itaka baracenge make so hata undi kunkwata hata uniko shanga ngo itaka aro kushanga ngo no transferring between families ko muntu wamuhereza ekirabo ninga shiwaguza nayo bishime kurweje kugira ngo elyo tubatekaho shi tubatekaho umushoro akushaka ngo wakora ka donation ibintu bishime kuba biroho kugira ngo wayemere ibitaka wa transferring warehereza ki warehereza cyaki warehereza umuzigiti warehereza kitongore zo na transaction tushime kuba nizaho ki tushime kuba nizaho umushoro kugira ngo yabere donation itari transaction kugira ngo naguza natunga sente tushime kuba nizaho ki umushoro haza no umuntu nayibuza ati mbe shatu bomba kuja kushumanya batita kandi gira ngo ombiro 15 wabohereze kuguza oshime ko umushoro no kora ki Ngutayo no shashura cyo kwanza no handikira commissioner wa URA mugambera mbe nuko ziri transaction naguza sente naguza sente swingana ziti je ni transaction yinjiyemo konka shine kijemwe kikubasa kubaho cyagwasa kubanjinje mesereza kutekwa nahandikira commissioner kuko ndiyo ni ndeba transaction yari hagati yanje na no unaninguza maybe na nababroka babari hagati haza tuna turion tufundiriza ukurangwa kashoraka twakepena konga government nende jete ndobiha oyine kuba no kareta government neje kunkwasiza hi umukoreho buri mushoro gono guruho ko kubara gushashwana gwagwine interest ejo tifire konga bamanya batangu naguza kandi reno kubanenza kubekwa yereka unabahandi hati noreba ko uri kuguza itaka nabaro okora transfer haza kuza kora transfer agamazina nagaga mu system nyowe charity naguza Eliakim ryari gine cyapa itaka gine cyapa for example naza kora transfer kugira ngo kuza transferinga ownership yo no transferring cyapa bakumanya ngo icyapa eki stiro mazina ganaka mbona hati cyahinduka ubwo waguzira hati kine kuzo mazina mbona hati mbareba sente zirayi ubwo abantu batire ni badodging imishoro konka babaronda babatunga hatu bacuzo mu transaction hatu nora ko kuza kora transaction zimpango bamba kushaba tin number yawe tin number kushaba tin number hatu yere nene manya transaction abantu bona bine byapa kigo mazina ganaka icyapa cyawe bamba kireba kwakuza transfer transaction age wahinduza kugira ngo hate cyapa cyahinduka cyazo mazina ga Eliakim hati nyo nabaha naba registered proprietor cyarwo mazina goha aje sente zekanazo mushashwire hatu shanga sente zo wazo mushasho hata ngo turije tukagaruka tukatanditsana habwo kuba nyo nareba ndo kuza ku transferinga okwiha izino mu chape choriya pa omujanje after like 30 days ninga like year hata unchumanyisa ngo akashoro ukankwatara yo bakunta mu fine katumure mu bantu witu tukineze inde dakika ugarukaha so ikirezo yetegereze umushoro gukucakubaho baguhinguza uguza ko hano kwatara nkahi ugaruza nkahi it is better to start as early as now bitaka kugwaho bugwaho obeno yetegereza katumure nsagaruka tukine umunya-biragiro. Twagaruka kino umunya-biragiro Kapson Eliakim Atumanya turi yahanshonga yo kugira ngo Ministry of Finance remunero ndem amaringoringo twakubasa kuronda esente izakubasa kubaniza mu government kurabiro mishoro kugira ngo tubugabugane na budget
esetingirwe akasenta ko tukatunje then kagaruka mu bantu kore bikashime kuba nakaporo muri yebyo twine mwe turimo tuganiraho property tax ekwatena na wanoguza itakari yawe na wabanoguza enju yawe konka bitari bya business kanchetendi tabya kugira ngo nyoni nshobora maju ni hamu natoku nagira konka oyinenkeka yawe nonda kujiguza twagamba hacha ebiro 15 oshime kuba no gambera no notify no shashurira mweze sente mimi kwa gambera government tinkaguza mwene sente 5% ndicho nagire 15 oshime kuba washashwireze sente then tugaraka tugamba ahachikwatirine na izo 5% ni mpango ninga ninki kurigira ninga she 15 ebyo nibimara kugira ngo 15 oshime kuba no wazishashwire then arokushanga ngu twantugamba iyo muntu no mumanyota mbushi transaction yagikora twantugamba cyo kora transfer ni itakawari hindra wariyo mu mazina ga Eliakim warde ko mazina ga Charity iyo kuwa kwa transfer waweza kugura nakora transaction yawa konka tinkagire ku transferinga echapa kandi bampereza 15 kurga izo ber nashashurura ninga sher nashashurwa ai ngaba ati ngicyo gamba eriteka bakigino barahajanaho pare mitwe kweza kugira bahajane munonga abantu bapare nanye nahajane nizo baza kurihinguza nuko cyarabe kiri konka nabo baheza kukireba ngo 215 byaba bice yes yo kushashurira musente konka amanya 215 na kiteka teko kugira ngo bakuhereza miliyoni 50 215 ore no wazi budgetingire nibaza kozire ki nibaza kandi basakutunzira mu bizubu within those 2 weeks mbena niza Kampala manya kunahika manya mwana wanje yarwara nagaruka kunahika twaza mu irwariro twamara yo weekend cheka hat process tokora ngubazima kiye bikache ubuzuwe nkubasa kubushanga kugira ngo nyonaheza kuguza wampereza miliyoni 50 ebe kwa bitegereza miliyoni 50 ni byinshi bano waza kongeramo ebyo byo yo no gamba niza kwenata shashwire mushoro nabara kushashora umushoro bantekaho umushoro gundi manya penalties nazo ine kushashura interest so bamba more days ni basa kuteka taho nimba nayo gize mu kandi ushangeza temire yo shangeza temire bindi mbona hata umutini ro kubona no yebariro ro kumanya ngo mashini bimarebe biro yujya kubaza impanzo kushashuraho ninga manze zozi mbushe 23 nibice ninga nibinje ngamyo habwanje ningira ngo byakubere kirukiro njo kwebero byinjo konko bwiro wese ntezo no kubo kizine ninga za kubaza temire bindi bintu zakora defaulta uza oneze kwa za kongera kushashura ki kushashura za fine ikindi kitwa ntugamba nico kugira ngo aharo kushango umuntu yakora transaction yitaka naguza nagura konga tubanshashura sente kwayo miliyoni ashata bampaho 12 mboshate cyane cyo tukatwazwa hati elite kasheme kongera okutimba kukihayoje kugira ngo omuntu oriyo naguza yitaka kore yashashura hebicweka ebicweke byashashura mebe byo shashura ka patient ako kashkunka kashashura nkadifortinga nkaremba kushashura itaka nabantu nduguzire miliyoni 50 ubura kwa miliyoni 50 bashashura miliyoni 20 nimbaje miliyoni 30 zamurema yaburayo kandi nyo hariya nasha 05% hari 20 miliyoni najitiro kumwakorenda gano nanango eyo mugarure nka senteze ningashoro ndokoraza mugaruze transaction ya yanga hato reba ngo itekere nariyo ryine kucihayoje kugira ngo ejo transaction kekubeta kahwire umuntu akaremwa sente habaho ki atubwesha hejo itakaniryo wampa hecabiri ninga neriya hato shanga umuntu itaka takarishashwire kuri hezayo konko bata niwe ine sente kandi ine nitaka hata umwama mwazo mishango yo kuzi kuba bashana mukare mugarurize senteze hazo shanga inizo washashiro miyare mushinazo no kuzubanja Mungana wayijuke ukanteganisa ngabe nagurizo ndijo even na senteze rukogaho kongandura mfutegerize barasi yanje toka jereta atari munonja ngo kugarurize no kasata ngo numuzo kumukuzo umukoti hati yo koti ne baramana ngo mushango uri no hoza ivano nangu bamugambere areba kweta specific performance yo mwamukozire contract baje ngo ishikiriza icyo waragine kora wewe waze munza kushasha 2030 hati nawe mbaze ngo final cubanje kari katugumisirizo koreki ubanje sentezo akushashire umuhereze property ye
atandike agikorese dena kwereze balance kwa kwereze balance yashashura uyongere gumiza muno shashura umushoro aho kugira ngo iwano manyangu tarakushashwire kandi oyino bujuzo bwo kwerega ngo endagano y'umwakozire yakushashura miliyoni 20 habara miliyoni 30 kuzereta mu kwezi kuzureta mbone property kiryaho tika transferingere mbone kiryaho kokano ndijo kushanga ngo yaguza yamushashura konkori yati ya transferring ipapara byona nabimaha namuha transfer forms namuho bushani konka we akiriyine kandi benje babikora nango bitari nebi mushoro narambe ninza kose kushoma Rwanda hatinyo nabanza nashoma kushoma nasiganta bi transferring that's the day ya nebe ryaho hwire kandi nango shanga binji nubakikora kutari kugira ngo ni business hatukunda transferring narite ko mazina ganje kandi nyenda kuza kuruguzo ndijo hatujika ku transferring na zone sente na ine mishoro yo kushashura ko hagati uyine kushashura amanya stamp duty registration fee na kinabaro yo kuza kukorezo za transaction wacheza kuteko mazina ga ukana nabo nundagareka kora gareka kuguza hatujango nijo muntu nagura akwa transfer forms no bushani yo gumane cyapa cyawe yo hora abonero muguzi numje azanyo kandi endagano zitwaguzire transfer forms nyote ndayize mpate yanje atoshanga ngu charity yanaguza Eliakim kuyeza kunguza harondi jo unaninguza Kapson hatoshanga ngu nyote nakora transaction niwe hatu wakujikora direct ahariyo haherera hatoshanga kongo tushanga ngu abantu bakora mu transaction hatu waza kuja haje mishoro of course mishoro aho abantu bakwamba dodging nawe bagwabura aho hagati yes kandi shanga nawo mutari mu transaction ati shashoro mishoro kunda bena heza gura kandi bari kuzeka mu mishoro ako abantu noshanga so tayina nshikora abantu nkamunana tutakata yoga mishoro konkata aho baeza kuchondoza bakakumanya kugira ngo iyo transaction ukagikora no hatu no rani no hakwizana bya ibyo kugira ngo no dodging aki mishoro uburyo no dodging akushashura mishoro niyo ngatandukana Eliakim handi hacho yakoraga na Anita yakoraga na Priva so hati nyowe Priva ni mata kumanya konka yo shanga yo transaction yawe yo ine transfer forms shanga yo nozikoro ha Priva kandi watantira ugora nani kugira ngo ukaba transfer forms koziriki zitivize konka ningira nti government chamazimane yenda sente zo kushashu zo ku za economy kugira ngo tubase kubaho bashashure abakuzi ba government imishara ebintu bigendo misho wagira ngo omushoro abantu bazagubasa ninga shikubagubasa tukata ubukwakulizo kugira ngo abantu babasa kuzushashura tutwaze pena kugira ngo tuseka ka sente kace katarahinda abanyayuganda akwa economy erikari mwene kugira ngo sitaka sente kace katarahinda abanyayuganda no gwire buturabahereze bubeno no kuturababare kugira ngo omuntu atakaguzitaka kwiya yamara atkurugura nango tuhariyaza na yatunga kizubu yenda kuruguza kana tuni wa mushara ho sente zo kugira ngo ariyo naza kuguza kuko atakora ki atakora magoba gone kugira ngo nikikwata omusitizo ningo municipality ngati mayicho wabo kine mu obuzubwo na kugira ngo nondana nabo bito mu cyaro nabo babateka imishoro naki ninga tikine shonga kibe kiri mu tawuni kibe nikikorra kibe cyabine mwe muri kugira ngo umishoro nuko gwemerire gutyo ogukwatirine aha property ninga sha bintu twareba nguni nani business asset harimo abateho kace karinganire kugira ngo umuntu akarebe katarinka ko kumuganza ziri ubuceka butano aha 10 55% then twareba ngo abantu abatari mu transaction yenda kwindritaka abo tubaza kushashira imishoro twareba ngo iwe nitaka ri bakoraje ninga shamanyo bakoraje no zakora transfer tubara kushashuza mushoro nebintu bya family mwa separating mwakora divorce numwenda kugubaga nebintu tubara kuza kushashuza mushoro muri tubantu banyangweje mushoro umuntu atakajata ninga shi government nake cyakari ukabora sinjire nuwatunga ko odaruguze base kushashura aho tubara kushashuza mushoro kwa kashinyine taro ahari tax exemption HK for a period of time, then after that period of time hato katandika kushashura abo kwa nani ndeba honka for example nani ngura nkitaka ndikuza kugira ati investinga natandika just kwigura bwongo just na nkina kinguza ku investinga ho estararete magoma for a period of time hata otina uba kubasa kwabanyiganyigire mwaho kugira ngo konkiwe
wadita ka warutunga konka katube twesize kumara kireka kwingana kati inga ahandi hantu kugira ngo naka ube exempted kugira ngo iwitaka naguza kujana naga kugira ngo uri noza kwinvestinga ahandi hantu ninga shindiyo niza gukoresa ikindi kintu ngo kombeka ngo kora cyo kwasira kugira ngo niyobe exempted aha mishoro kugira ngo utakabasa okushashura ubwo mishoro kugira ngo wabori wabanoza gukora nka investment waguza kuza gukora investment ngo buri noza kwinvestinga kugira ngo bataka ati nkecho wawagambe kugira ngo baza kushimanya bata sente waza kuzinvestinga umuchite chiragasirihanga so tire kwa twesize kumara kiremwe ubasekura ngo washasho kugira ngo sente kuwazitunga miliyoni za 50 naziteka umuchintu na kana cyo nza kureta ki nza kureta umushoro kugira ngo avoiding double taxation kugira ngo bataka kushashiza imishoro ebi mbere nza kongera ku okushomesa no kureba umushongejo kira munonga abamemba ba parliament bitu kugira ngo ejesho ngabagirebe mu munonga abantu batagahindana bashashore emishore mirundi ebiri nango enda nebena process nichikorenga ushanga emishore yarenga yabanyingi interest zaba mpango kandi umuntu atakozere ki umuntu atagora ko emishoro gona gushimeye kubaguri ahabyemfuna kugira ngo ni business mbone buyaba business hariho intasirho kandi nabwo bene mara kugira ngo akashoro katakajimara kugira ngo ndiwe the government ne yenda sente supporting eronde sente umunjeriyo na kugira ngo turugoma banja kuba na sente kuzirije nayo government ripwe ngo yazikorese yahereza accountability sente zitakora ki zitafa ahubwo abantu basakashire mishoro ubwo shange nazo zafazityo mbere turukwendera ombigambo buche ukoso no kusima management ya TV West okushomesa abantu ebintu nkebyo bisibe kwija n'abantu kugira ngo tugondere amateka imishoro nk'igikore kwijana no kongera kubikora terera wamanya ngo mishoro gwabaho yotakajya ngo riyo noza gukora ki nda gushashure nangomba basa kwesize 2015 bugweho bakwenda ngo bakushushize ki interest fine abo sente nbambazira kugira ngo zo zabazirebere ngo zirya nibakwesiza na myaka engahi zaheza kukanyabona kubizusu babarimba kubara mbere kugira ngo mishoro gwabaho yetwara gushashure okwerinda okuchira kutambiro then nabandi abutwagamana kumanya ngo abo tibine kwamba shashura ki tibine kubana bashashure je mishoro abine kushashure mishoro kureka ngo bagishashura kandi bagambira ngo kiryo mu pipeline cyaka gineteka teka deal umuntu atakaje kugira ngo ati nyine kizimbisha n'umutoni ngo ati nyona yongera 5% yaki yo mushoro kiriye teka bakino bacaja naho iteka ko barije kurahamya nyina basikonoza kuja kumperiza akagisha turushomere y'abantu evahamya ni ryere bashoza ni byebi kugira ngo abantu babene bacemenye bitahano mwe bare munonga mukama abarindi yo bareni wese twaza kumura abanywana bitu twine muzayi bisinsino ayine kuba nataha program ya SISIIMUKA barunje mutakarugaho